مورد حمامية انت غادي خدمن السري ذكي دي لين سوذم اسراج غادي هضر كي غتنجا غادي هضر ذا شو غادي غفلو كي يضغان تموت القبايل ومي كيكا يتسيلي لا مانيبيلاسيون ومكي نزمر سيتو كذا تقسينا امك الا قدو لقرا النسبه لا مانيبيلاسيون دي تيلين السفيريك ديالنا كي يضغان يتموت نيه قبايليا سيني غير مورد حمامي غازول فلك مورد ازول رشيد ازول يودي تبعني انا مكان ازول وذا ديوانين بعد لا فيديو اجين طموح مورد سوزل كان كي غافاش هادي اليوم سلاي سوزل انا ويا مسلاي فايني ظني تمرت القبايل امشي لا يونا كني دمثل يدوم فاد هناك الاربعه يرغان الاربعه ينغان تمرت القبايل يرغان اباثو ولكن يظن كي سينما توب قوالي سمي دحيا في لاكار دالجيري الناس اكثر وثي دحاران شحنا وثي بوين تورا الوي قرغان اوي او افوف بغانا اسباب تادوف نغاستون اني ضران دونك عاد نخدم السري داكيني وكذا نهضر لا مانيبيلاسيون دايني وارن سواطاس يعني تبني هذه دخلت تدويدين في لو سوجي لا بسيكولوجي سوسيال لا مانيبيلاسيون نكوني وكنا نسفق القبايل سوين السن كل يوم يفك اين السن يوكن شعبنا امزا تدرنا اظن سي كوا لا مانيبيلاسيون مي سورتو كومون فير فاس ا لا مانيبيلاسيون ثاني ميك مورد هي ثوغان قبل دي فيديو السري لكن تروح من ادواليم تدوي تاكيد فناس تاكيد تيكوتاك اتندي يوتيوب اتندي فيسبوك تيكوتاك نخدميت ايضا اللي كان اكيد فار الا قد سواليم كمال لامباري يخدم دي نيتود سيونتيفيك افلا مانيبيلاسيون دي ماس هي غاد زبط زودا سيراكين دونك تيكيتنا دينا ازون مره في الاول دونك نعم قارنا وقنوانا راه قروينا قريزات ليكرون ثلاثي في لا ريونيون سي كان اترافاي امبورطون انسنا ايوا كنا نشم لي كونسونطراتور دوكسيجين اتمرت الجزائر ذا مابار انشتيلات او ميم طون سورا غير اون كونتاكت دينا باغ اكزومبل لا سيلول دو كريزي تدات لا كومين مزرعه ثورا كان اراقد عن اتذرين القبايل يرغان دونك هذا وين المعاونه سيرتو الدواء دقيقه كاع ثورا راه روحيا نجم عندي دريمن ولكن هذا لون كنا دونك نو سوم الى قصر الغاشي بلي نو سوم دون ان كليما دو غير خاطر الكيرا ماشي لا رصاص كان ماشي لا بومباردي كان دونك الكيرا اوسي سي ان كاو مثلي لانارشي ما يلي تمتثل العباد تاع الكيرا نكوني اون في اين دوبل كيرا كثورا انفستورا لا كريس بوليتيك يقلان عامين كينا pour ne pas dire depuis 1962 donc سنة الكيرات الكيرا الكورونا فيروس داخليس لي كونسونطراتور دوكسيجين لي كريز دوكسيجين لي كريز الميديكامون تو سا اثرنا هاد الكيرا كيتمس دونك ودا خلا يدي ضران والسناكيني مي سورتو ودا خلا العباد القبايل ارانا يماسن وزن دني غاير ترى ما يمنون ازن دنيا ام كامي يكون صوضون ترى ما يمنون دونك يزون رونفيرسي لي فالور قالت ارانا قدمو سيدارون وغادا 140 غايت 200 يقموثن سون كونتي الخساره وكلي توغال يزون في كريي ان اوبجي دو فيكساسيون دايناك نقدران مقموت الجمال كيني مقارنه جيمي بسماعد نعند فلان مليانه دونك دينا كان يفو فير لا بار دي شوز اذا قرا امشي دينا يون ولا يون سي ان امي سي ان ميدسان ان سي لاربر كالسيني كي كاش ان اربر برولي كي كاش ان فوري كالسيني تتفهم قبيليت انك تجراني يرغال يبغانا تغوم نغي غومن تزدي نا اماذا يقرانو كلي نا لوريجين دو بروفيرب qui est détourné pour la triste occasion c'est l'arbre qui cache la forêt donc soit زادت l'émission Guinée si tu veux تسكندك Guinée نكمل عندنا la manipulation de masse Hitler était un homme fort qui a marqué son temps يسعى السلاح يسعى لا مودرنيتي الوقت tout ça mais surtout
il a créé, c'est lui-même qui a inventé la propagande. Il un ministre de la propagande. Le ministre خاطرينا داو لا بروباغوند وتتوتال اسكن لا بروباغوند اللي تعاون مليح الكيرا دونك كوني ترى ذاك تمرت القبايل الي فيكتيم دو لا بروباغوند دونك نوغال انا كنت تمرت القبايل توغاد قرن الزهرة سيزكاياوي الكيران خدمت تنسوف غير مليون امكن سينما تو بروجي ميسا الناس اكل وثي دي حران شحنا وتيبوين اي ذرا نتيرات المشريع ديالكن اكل وثي دي حران شحنا وتيبوين وثيك تاكيني انوي قرغان وشحناني نطرماني انوي تيبوين donc il faut placer on n'a pas besoin يونا تجيني comme quoi il faut condamner la mort à Guinée بقشيشه Guinée Jamal الناس يعطروس on n'a pas besoin de ce leçon c'est élémentaire si toi تمشي تموت الخبايل تموت الخبايل وتنقرا تموت الخبايل والسطورتوريه راه تموت القبايل والسعر الحباس وينك خدم مام الجريمات تيمبراني داخل توذرين سوفو انت تدار سوا تازني تدار نادي روح عندي نظام دونك لا العاد كيني سيزيك دونك نو سوم دي جون باسيفيك ما تيساكيني ارتسكنن ذا شو الباسيفيك ذا شو لا جوستيس ذا شو العقل مي ذا شو قدران ديالنا دونك ثلاث مسائل تاكي المتنجمات سي اون افير وحدس يفو لا طريتي وحدس مي اوسي يا لوتر كرون كريمي دي فكان المتاكين جماد سي لو كرون انسوندي il faut pas que خاطر الجمال سي اون كونسيكونس دون كاتاستروف الجمال سي اون كاتاستروف سي اون تراجيدي مثل فات دون لا كروند كاتاستروف لا كروند كاتاستروف تمساكي كريم دونك ماشي دين كيف دينا كان كي شكون لا بليبار شكون كاكني ميم لو بوفوار الجيريا دوبي لي بروميي طون ينات سي دي انسوندي كريمينال ترى ولا الفطوات ذاك تشي عندك العباد ما تسناتي مس الشعر كاكي ذا جرير ذا خير كلش اون سو بوز لا كيسيون اون ني با دي زيكسبير يتمسوا كلش اللي لك ولا لي زيكسبير ايدينين سي با نورمال le responsable des gardes forestiers des pompiers de Tizi Ouzou il n'est c'est pas normal chez un truc donc la première enquête la plus grande enquête awik sarغ la kabili on بعد دغن امكي كراج جمال Guinée خاطر il y a une grande manipulation ذي المحال يمكن يشتيني ناغيق بايدين حريا اذجل اسخدي زنا في زراونا اغدا نقر موسيدارا وجاور غرون اين يقيم كثير من الناس ذي الديبا ارادي لي تورا تنمية مراد وكين دونك تزوار كان مسايد مراد في لا مانيبيولاسيون اللي كنحضر منا مراد تيتقسا كان كاين فيوت ذاك التوسن كاين مراد اذا بوثن كاين اون جينيرال ما تشو سيتو كاد نسانا نيه وكنا سلحونتين وغن سنكني ايواتا ذاك يال فيك تاتيلي ادخل من ينافير الغاشين نتفاقان هادشكن نوطافير وما غادي لا فاني تسنا تسكن ثلاثه وكنا سلوغني قد تمدن تيلوفاني تمزوا واش تاكيري ناسيد شارل باسكوا ذا شحال هيا شارل نغلف نوكزدو نا مينيس انتيريور فرنسي تقديم انت توالي ابان بوين ياك تصل لي كادر بوليتيك انت موت القبايل وتسينو ديال تحمود دار بعد زيد تشبي بحمو بومدين ضواطاس نظام حسين نازم بشار بوساد بالعيد عمر خوجه تصي بوين تصي سوبيتمون كان تسد لافير كاين كوفيد سي الكوفيد الغوافي سي الغوافي لافير كاين نساعد دونك ثبت ايوا كاين غاشي تو غاتسون باغ محبس نيه تسون الكوفيد نيه غاتنا هات مزيد تمثلن غاشي وجد يهضر في اللسان تسون اكثر كومون تيكسبليك سا مو هذا كتصمم نشلاكي c'est du machiavélisme. Le machiavélisme, il décrit l'idéologie arabo-islamiste. Évidemment, donc il y a une différence entre l'arabisme et l'arabe, entre l'islam et l'islamisme. Le problème, tous les mots de l'Algérie, je dis bien, tous les mots de l'Algérie, ils sont nés dans une seule matrice qui s'appelle l'idéologie arabo-islamiste, de l'arabisme et de l'islamisme. C'est une force d'occupation terrible et horrible. Donc après, à partir de là,
الغاشي اسما صوضون باللي باش تاكيني اذا رمحنا وكلي دينا اون بو اسبيري افوار لي سوليسيون دونك مدنيغ العربيزم et l'islamisme. Donc, au fond, dès qu'il y a le Firak, il y a le Français, il y a le Zaïr. Il y a l'Espagne, il y a le Masar. Il y a la Grèce, il y a la Tunisie. وداش زعما دينا لي ريشيس دينا غير لاند تموراني الجزائر التونسي لاند لا ديفيرونس elle réside dans un projet de société. وداش الفرق غير العرف ديك دوايا وليش الفرق غير باش هذيك دوايا وليش الفرق غير لا سيفيليزاسيون حتى هي لا كولتور حتى سوف ان بروجي دو سوسيتي دونك لو بروجي دو سوسيتي ذا شو عندي شاب يتعايش يرا يتللي اي غير تللي تخدم لو كونتر بوفوار تللي تموت تسلحو افارفا يضرب دونك اضرام زوارو ضرر سكون ابل ليجيسلاتيف وإذا فوف فوطان الغاشي دونك وذاك فون دي الشاب le député, le président de la République. Il a le deuxième pouvoir, le pouvoir exécutif. وذي كاين فوق فوطان الغاشي على دياكن وذا اللي خدمت هكا مثل ديال الشاف دايره هذه هي الوادي هذه هي لي مينيست وكيك لو بوفوار اكزيكوتيف البوفوار فوستيلاتور لو بوفوار الشرع لو بوفوار جوديسيير دونك l'institution judiciaire c'est une institution indépendante donc فينا ça veut dire ميغرض المينيست ناسيا يمكن يشرع يقدر المينيست ناق الجنرال ناق القبطان ناق سامبل سيتويا مساء الحق الثاوي مساء الحق انت الثاوي لانه مقارن لا جوستيس et le quatrième pouvoir c'est la liberté de presse donc les journalistes un journaliste يزما ديوالي الخساره اتجيني بدا ما يضر الناس شمت الحز دونك اربعه كاين الحوايج الدنيا ولا شي تنتركلي ابارتير دو لا ما يلي الحكومه من الجزائر ناويين تمشاوني للجزائر تعيشين لا سيرفي شباب لو سيستيم يفهم انا باللي يلحق تيرمينوس داير لو موند ا شونجي اقرا دوبي 2015 الغاشيوك سان لي سمارت فون الغاشيوك سون بونشي الغاشيوك تفيقين l'information elle se déplace à la vitesse de la lumière donc au lieu يكرد شاب pour revendiquer un changement au lieu يحسي changement كيني انت غرقت صندوقتني شربنا كيني يغم كان قارويس ce qu'on appelle la fuite en avant la fuir la réalité donc à partir de là le pouvoir algérien la plupart il le voit comme un bloc uni depuis 1962 le pouvoir algérien c'est un ensemble de clans داخل les clans la guerre elle est permanente elle est impitoyable en Inde سيزيكي السيدي وساني وكل عروش وكل من سور لو تيران هناك ما تسو مورت القبايل سافا با يالجي مثل الحاله سافا با يالجي اتسو مورت القبايل ونزرانا اي غور سي لو تيران دونجو دو سو بوفوار خاطر الزران نروح حنا نخدم الهم عين غاير واش وزن الزران بلي لا كابيلي الي رياكسيونير الي لا لوكوموتيف دو l'Algérie donc ترى تهضر فيك ريزيرف ودني غير مساكي او تيشانا مي جو سيك لكن وادا عم كيدنا نويا سي دي زانسوندي كريمينال ولا مش اضرو كان تمس افيك سيت امبلور افيك سيت رابيديتي وان طون ريكورد وثاي ظني ظنت مساكي كان زيك ممكن زراتي مس كان ازم ورخت الغله تيكلتاكي ضرا ان جينوسيد كونتي بروتات دارت يخلي الجن يسعد ميلا بيطونا شحال 25 يقمتنا فيك واش ارتورون زرارا لو بيلون بروفيزوار دونك لا سي اون تراجيدي تاع ديالها كان كاكي يسوفي با داد نظن كني جو في عندي مني زويد يموت 100 مليون وين يموت ناس 100 مليون واقع يدها لو فتا دندمنيزي يفلاحون وذ يموتون ونمو طرغ الغله mais c'est un problème politique. Il faut un débat sérieux. Il faut déjà prévoir et ça زاد مشيت بنافي دم زوارو سندير لي ثلاثه الحوايج يا اخي تحزن كسكواس ثلاثه مسكون فذو لانتليزينونداسيون نوفمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر الا dans nos périodes de décembre janvier février donc il faut un plan hors sec général
pour ça parce que des الحاجات اللي تعوضن يعني le changement climatique ريت كبير et en plus de tout ça ادعوا فواني فادنيني عارف la manipulation ما تيوين دو سيري va essayer de diaboliser la Kabylie إن كاين ذا قبايلي هذا ذا قرويه وتسمنيه القبايلي وكذا الفن قروي سنه كايني il y a la manipulation خدمه par exemple خدمه le terrain de militantisme pendant presque 30 ans je sais comment ça déroule les choses dans le terrain dans l'affaire à Guinée Djamel à Guinée il faut tirer une enquête neutre indépendante exhaustive خلال الحوايج هذه فانون وخاص par exemple là où اكسين تضغمن اسبوع سجيني سي تو الموند كي بار غراس او ريزو سوسيو اين حوس تضغمن اديفن دونك جمال ديونك حمل لا كابيلي اللي مور اون مارتير الى لا كابيلي تزرع ام كسر بالقيمه واسترحم في المتن جمال اللي مو سيرتو ديالون اذا قرا كيل فون نو فير اوبليي نو بروبر مارتير خلا قرغان ارغان تلميذ مراد شكيدنا بصح وتيكو 5 سي تزوار ندر شتاكي اترافير لي انترفونون فولم دي جمتنا زيدان ومجاني ندر شتاكي كان كريت كولير يموت ومرحومه كاين جمال سنسي تلويث غاضا نغيق منا ولا قرا نسول ليسونسيال لكن اثناء الحوار 200 نيقبل يموتن وحاول كاين الغوافير وداغن طاس اوطون هاتنا بلوس سي الكوفيد دونك كاين شتاكي قرنتو هي كل شغل كاين اظن حاجه سقسيين ديو سنه كاين تيكي 5 مراد تاسيك سخينيغلان اسمح كان يون مسلايد يون وكاين يوداس اول لانك ذاك لي زانديكاتور دي تموت القبائل قبائليا جو ان رول hyper important dans la destruction de la Kabylie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce phénomène? وكاين مراد تيزت شكون زعما كاين نيرتي دي فيسبوك مو قال لك تابع عن فيسبوك انو نات باللي لي سيرفيس سكري القبائل ماجوريتيرمون سي زيك يعني دوبي خاص ديما بحال تونار اي سي لو بروميي امبلويور اللي تموت القبائل اون تيرم ياكل لي زاجون دي سيرفيس تموت القبائل لي زانديكاتور براتيكمون شاك كافي chaque lieu, chaque village, ils ont les indicateurs. Il y en a qui sont avec des salaires très bas. داكشي كي جناهات اللي شغل الحنان مليح يليونا اللي حاجتين كاينين جي سات اكسبيريونس وهذا يسنن شاك اني براتيكمون توحا تموت قبل عطانا كي الكوفيد ولا شندا غير روحها القهوه انا غا زملا لا غا بواحد زي تشبي بما مثلا يحيى ظنوا غا ولا ادوالي فيريو سوا تكاروس سوا مال القهوه اللي تقارني جورنال وكي تدخل بلا بروح انا مورا دي زانديكاتور كي القبائل اغوين نختموا في كاين اللي غاتمتي دي فيسبوك ولا كان بوتينو داكشي دار بحال مثلا اكل الجزء نون صارمت اسميس لي كادر بوليتيك تموت القبائل في لنا الحبس اسميس تموت تقلموا هذه ظفراني جمال بن اسماعيل داكشي دار بحال لي زانديكاتور شادي نفس كاين مورا. Donc, c'est un sujet très sensible, les indicateurs. Par exemple, l'indicateur Nizili qui reçoit un salaire n'a pas uniquement pour plaire. Le problème, ce n'est pas l'indicateur. Le problème, c'est de créer le système d'indicateurs. Donc, c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté. On n'a pas besoin d'indicateurs. On a besoin de patriotes, de citoyens patriotes. Ils vont signaler au service de sécurité parce qu'il y a tellement de sur le service de sécurité. Ils vont signaler des choses qui touchent à l'intérêt du pays, à l'intérêt du peuple et des populations. Mais nous connaissons dans un pays tiers-mondiste, ça me dit. Le peuple, c'est une invention. Ils ont fait abstraction sur le peuple. Le pouvoir, il ne s'occupe pas à gérer le pays. Il s'occupe à surveiller le pays, à surveiller le peuple. Donc, donc, les indicateurs, en quelque sorte, c'est une mission c'est une mission, elle n'est pas noble. Donc, maintenant, quand les services secrets se sont concentrés à la Kabylie, malgré qu'on n'a pas vraiment de preuves parce qu'il y a des théories du complot, mais ça veut dire les services secrets, les politiques, se concentrés à la Kabylie. Parce que la Kabylie, c'est le terrain de jeu
دونجو تمر في الجزائر. دونك وين يفغان باغ اكزومبل هذا يخمم حاجه اما بوزيتيف اما نيجاتيف تمر في الجزائر il faut qu'il descend au terrain de la Kabylie. Ça a été toujours comme ça. Même avant la guerre d'Algérie, les grandes résistances, les grands mouvements, durant la guerre d'Algérie, le théâtre, le cœur de la guerre, il a été après 1962, le terrain de lutte de résistance pour la démocratie en Algérie, il a été les services secrets, les premiers services secrets ont été fondés. Qui a mis en place شفيها غير افتكر كنكلم بالقسم سميتها 17 سنه عمري لو ليون دي جبالي سميث وهذا كومون سي تيريجي dans les services secrets غير كذا وكذا اللي فاتوا ان تروكور c'est lui qui a créé ce qu'on appelle le MAG ou bien le ministre de l'armement des liaisons généraux des liaisons générales. Réellement, c'est la naissance des services secrets. Le MAG, après il y aura le SM, après il y aura le DRS, après il y aura le DSC, quelque chose comme ça. Donc, ils l'ont changé. Mais celui qui a créé les services secrets algériens, Dak Veidit, Kirim Belkacem, et celui qui a aussi qui était au cœur des services secrets algériens au moment de la dictature, de la fermeture au clé, Dak Veidit, dans des conditions floues. Donc, le problème, ce n'est pas les indicateurs. Le problème, c'est le climat. Le problème, que je lance un appel aux gens de pouvoir. Va se dire, c'est pas la peine que me mazet, chabi faire, ou zmelma doit me faire. Vous n'avez même pas les moyens de maintenir la dictature. Parce que tu la seule solution, بنادم il va revenir de meilleurs sentiments هذه يحس الشاب الدولي la solution adéquate à ça. Sinon نسكدو ام يتوسف sinon نروحو نقرو ام الشعب ام البوفوار ام tout le monde. Donc on est dans un virage important, nous sommes en 2021, vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas les moyens ni militaires, ni financiers, ni politiques de continuer avec ce même régime, ces mêmes pratiques. Parce que des choses ça t'a fait le régime beaucoup plus. Ce n'est pas le policier, le militaire, l'administration. C'est l'ignorance. L'arme femme courante, les pays dictateurs, c'est l'ignorance, c'est la manipulation des masses, c'est endormir les masses. C'est le rachid. Mais ce boissagini, il a dit le silah aux zrana ou féminin, goumana l'accepter. Ils sont dans le déni. Il y a ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, on dit que YouTube, on dit que l'Internet, on dit que les réseaux sociaux, Facebook, l'information se déplace à la vitesse de la lumière. Donc c'est comme le village, la mondialisation, le monde devient un village, c'est une réalité. La réunion, les cellules de crise, واحد 15 نهضروا كلش كل يوم ندير لها وثني امريكان وثني كندا وثني بلجيك وثني الجزائر وثني باريس وثني مارسيل وثني ليون نهضر انا كاين on s'échange, on fait un travail, on échange tout. Donc, de la même façon, le pouvoir à Guinée, vous ne pouvez pas défier le temps, l'évolution du temps. La seule chose, c'est de mettre l'Algérie sur la voie de la liberté, de la démocratie. Ou même Thiloufa, parce que ce qui la crise la crise du coronavirus. Vous n'avez pas des compétences, vous ne pouvez pas avoir des compétences. Il faut que monsieur le décideur, si moi en tant que petit citoyen, on ne peut pas construire en même temps un régime et un État. Et qui en tant que citoyen, depuis 1962, il n'y a jamais eu de construction de l'État. C'est un faux État. Parce que الدولة إلا قبل ما تتولي تحارب فلاس تخدم فلاس تحبيب غير فلاس نكون الدولة الشعب الجزائري مسكين دولة توازن كونتر سي ان adversaire dont il faut se méfier. Donc le régime algérien il est dans cette équation impossible. L'équation impossible.
il veut construire un État tout en laissant le régime. Il va devenir Douda et le manage le régime. Alors que c'est deux choses différentes. Donc la seule façon de construire un État, il faut un État de droit. Parce que le régime c'est un système de dictature, d'autoritarisme. Il a que police, il a que عسكري، il a que رشوه، il a دسنك وذاك إلا أمسنا داخل ودسنك وذاك يتاكلنا داخل. يتموت الجزائر موتهم في الشمال au cœur du pouvoir un poste clé. ما في تصديق tu poses problème. وزبناك قبل داخل تواليك c'est un danger pour eux. مي تموت في فرنسا أنا تموت لا ديمقراطيه إوا كتشمع au cœur du pouvoir. إذا قد تشنضك كلش صافي دير قد تزديق أموذفر. Donc c'est l'inversement du rôle. Le pays عندي لا غنيطه c'est la propreté عندي النظام. أنتم تسقسيني تسمونا تصدي تسمونا مراد إنك يون. C'est clair que c'est un complot contre la Kabylie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un commentaire Kanaka. Madouayev, à toute l'équipe de Tukisak, s'il vous plaît, parlez plutôt de la construction de notre cher Kabylie. Merci. وكذا نبان نعتذر ثورة حتى تجرا ديلي un sous-thème de مسلاي أمكن نزمر أنفنو تموت القبائل إسيا ذاتك ما مدوا تسقسيني ظن مراد إنك peut-on concevoir un Canadair en Kabylie? Est-ce que nous avons un Canadair en Kabylie? Je suis allé à Mourad. Donc, عندنا كاين تنمير ولكن 2 minutes داير صور دورو تاع تصرف كلي وكاع ماني مليح اقدر لي كونسونطراتور جي با انفي دو ديفيغاسيون خدم ما نشم 7 لي كونسونطراتور اذا 7 العباده دزنا على لابور كوليون ديال كونسونطراتور واحد. دونك لي كونسونطراتور صافي شهر نخدم ازاد نارفا لي ريديون كواس ونخدم كل يوم دينا اون في واحد 7 لي زابيل باش نشم لي كونسونطراتور نعرف با لي فير اونطري ابري ديال سوس في هذا النهضه. لو بروبليم لو بوبل لو بوفوار الجيريان مي دنيا لو ريجيم اوتوريتير فوق ور يخدم وكي تجا تخدم يجا شغل ما في الحوش الشيني ضاموضين تبيض ضاموضين سلون بيلونس اي دي زواريون اوفريد اي كي تباريا فريد نا كي ترولونتي. Donc, on n'arrive même pas à faire entrer, et on ne laisse même pas à faire entrer le concentrateur. ويوتيك تكني زعما 3 سنين في ريون مسكين داق فايدي انسولي لك بوين دا كاميون سوناكوم ذا قديم خدمت ذا كاميون بومبيي رانترو كلي رانت مام دازكوا تو سا خدمت وكنا ناس تمثل تمس بوفي فوار ليستوار وكاميون ازر 3 سنين فير ولكن مسكين دخل نكته كيني جا اسفك لامي داي من بعد دين بون تاع الحبس وغنسرحنا وغن اوبليجي لي بورسويتي جوديسيال ادي تبونتي على بوليس الكوميساريه الجدرميه. دونك ايماجين اسكا جينا الشمال كندير سي امبوسيبل وقت جنرال صافي دير ميم سي باغ اكزومبل سكان ولا ان كندير اذا قيل كابيلي زعما دينا تمرت القبائله فيك ليميغراسيون شحال كسوا دي مليون دو دولار ولا عرفتو كان كيرو ديك نص لاباي نص فا كونتريبي شاك موا باش تدير الخدمه ماشي كان دير خاطر ثلاثي كنت قلت سيمس ومن بعد دير قمر جونفي ذا فور دير حق هما اكتوبر زمان ومن بعد لي كاتاستروف نظام ماشي ديوان قارن يغلبهم شريك تفاوت كنت غمرت السروق موت. دونك لو بروبليم سي ان بروبليم بوليتيك تموت. il faut que le système va revoir sa copie va faire va revoir sa manière de gouvernance. Vous ne voulez pas, par exemple, la démocratie totale en Algérie, mais néanmoins, ce que le pouvoir régional pour les régions, par exemple, Tizi Ouzou, Naqsantina, Nawargila, qu'est-ce qu'un certain pouvoir, qu'est-ce que le budget, qui sont élus, ce qu'on appelle l'autonomie, la régionalisation, le fédéralisme. تموت الجزائر تمقور زمرات تلقى دير كلش ابارتير دالجي ما تيجي ان كاتاستروف بور ديسيدي تديبلاسي د الحاجه يعني الحمامه تيكزير تاع روسفول قصفون يازوغن الى قامت تصور ديال الجزائر يتفكن لوردر اسبوا ساكيني بور بلاسي ان جينيراتور يتيزيرت بلاسي جينيراتور دينا الى قد تصور دا الجي باش يتفكر لوردر تو سا il faut décentraliser ما تبغى
vraiment moi on va limiter le dégât تموثاقيني باسكو الشعب تمتات ومازال هذه ما كيجيش لو ريجيم. il faut décentraliser, il faut donner le plus de pouvoir à des parlements régionaux et l'État va rester dans les grandes lignes sur le plan politique, ce qu'on appelle les postes de souveraineté nationale. تنميك مراد توران وقبل واحد طاش يونيتني دي سمحون يا بوكو كومونتير ماشي اسمني بارتو غادو حارن هو كلير خمراني هو كلير خمراني فوالا اكلي نسيت تصور شو تصور دابور azul في الاول يتسلم يتسلم راه نسلم مليح اكلي très bien. كاينه كنت ساوي c'est la région parisienne. Donc, dès le 91, dès l'Essonne. J'ai une question, en fait. Oui. C'est Ramas, puisqu'il connaît la propagande. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, je pense que c'est l'opinion de la plupart des gens, en fait, on est dans un état de guerre aujourd'hui, dès la Kabylie. Aujourd'hui, il y a on va dire, une guerre d'opinion qui se joue à Saki. Il y a une grosse propagande qui est là, manifestement, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font de la propagande contre la Kabylie. Et nous connaissons, en tant que Kabyle, comment nous connaissons, on pourra faire pour mettre en place un système de propagande, comment inverser on va dire la vapeur concernant la guerre d'opinion et Glanaka actuellement. Donc voilà. Je ne sais pas Maslamiyed, mais. Tenmer, reçu 5 sur 5, donc, le côté l'idéologie arabo-islamiste. La force sainte, c'est des théories et la propagande. Actuellement, MRDZ, c'est un partisan de l'idéologie arabo-islamiste. Zitot, c'est un partisan de l'arabo-islamiste. Et plein d'autres. Live chaque jour. Je sais que je suis un homme du domaine, je sais que ça leur gagne de l'argent. Un garou de MRDZ, ils gagnent au moins 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois. Je sais de quoi je parle. J'étais parmi les gens branchés à YouTube AdSense depuis 2014. Donc, ils maintiennent chaque soir. Mon spectateur. La nature a horreur des vides. Et d'ailleurs, c'est dans ce vide-là, MRDZ, et la Kabylie, MRDZ et tout ça. Après, c'est vrai, par exemple, Hafid Daraji. اسمي قفذا حفيظ دراجي كني غرفات بغا يساوك لي باجينو ولا لا باجينو صبستنا 7 مليون ايفيدامون دينا هي لارجون باسكو بور افوار دي زابوني تصور 7 مليون كان كيجيو قدامك دونك سي دي ليميت. حفيظ دراجي سي كالكان كي ليي à l'organisation des frères musulmans au Qatar. Le Qatar, c'est la capitale actuelle, c'est le pays d'accueil des frères musulmans. Donc, ثلاث مسات قدرمن المانا خاص بدا غادي يرمن زمان نخدم يكون chaque kabyle il va prendre le soin يوم الكتيبه ويوم لا شونسون يوم سيدير لايف ادي يهضر وما يهضر يرغشي ادي يهضر دي مانيير ça veut dire دي مانيير راسيونيل دينا انزافي مالنا وتجرى الفحالي الداس لان وارافن كي سون بيان باغ اكزومبل زغيلاش دويض نضال كي سون بيان on se communique entre nous, on n'a pas de complexe, on a les mêmes visions. Mais le marragam Coran, la énergie tagui. Après, mais tu as مسجيني تمر شيء القبيل هذا ديجا اشتباد ومام طون هضره دي غادي الحال وغير القبيل كاين دا قبيلي جو مدي مارك دو لا دونك وغيرن اللي زون انتيميدي سيت بروباغوندا فافي الهضره اي شدي الله انتيميدي لا كابيلي او بوان نيمبورت كال كابيلي حسيمانيس دون سو كولبابيليز يا راي مانيس alors que ايا غيني يقدر عليك كي c'est beaucoup plus un accident de parcours qu'un crime. Il faut qu'on dise les choses clairement. Parce que bien avant, venez et dit tout ça, ou dans les mêmes commentaires, au grand jour. Malgré que nous, autant que la plupart de la conscience kabyle, donc c'est la foule. On y a la foule dans le terrain, la foule ne réfléchit pas. Surtout, mettre à l'état normal, c'est une simple revendication sociale, violente, c'est difficile à d'ailleurs sur le terrain.
imaginez la foule actuellement عندي ولا أرغاني مذنون par dizaines. La Kabylie, elle est calcinée. On n'a jamais atteint. Donc, les Rachis sont plongés dans l'hystérie, dans la folie. Plus je mets de la propagande, plus je mets des ondes d'ombre. C'est tout ça qui a conduit à la mort Baghini. Après, la mort Baghini, la catastrophe de la Kabylie, il est la mort, le drame de Jamal, il est inclus dans la catastrophe générale. Mais si Jamal est débouté par la Kabylie, si par la Kabylie est débouté le drame de Jamal. C'est pour cela qu'il c'est un dommage collatéral. Voilà, exactement. Parce que tu as on a eu cette chance il faut que ce soit des centaines de Kabyles du fois les choses les plus élémentaires du domaine connecté, le simple Kabylie, c'est ça. Après, en parallèle, on peut gérer la catastrophe, mais aussi on va faire barrage à l'autre mal qui est l'islamisme. Il faut que la Kabylie dialogue. وإذا ندينا لا كابيلي إذا كان كسد غربو كرنا إذا كان كسموح قرانيت ما ولا شتيني تقفز دون زان دومين تحسب هذا يداو ما تكولا سي ان كونكورون باسكو كان اولي فاجه دخلنا on a besoin de toutes les compétences chacun ما توالد يون الا دو لا فولونتي عاونت ما باش ترزط من يكون البروبليم القبايل قارتي دا لونفير تولي راه ديفنو ونا نتويتا سنيني غادي فانا سنيني فا كايني ايوا وخزو الشيطان jusqu'à quand كيما كاين la haine le mépris entre les Kabyles nous a fait perdre l'indépendance. Je suis quelqu'un qui est très investi dans l'histoire de la guerre d'indépendance. La plupart des crimes, la plupart des manipulations, mais c'est une bonne indépendance. Vous connaissez parce qu'il y a une jalousie haineuse, une jalousie aveugle. وقبل الاستقلال يتحلوا شويه الدنيا ولا الجهنم يقول تاع D'accord, merci. Peut-être j'ai une autre question, je vais pas t'atteindre à la flaoun, c'est que aujourd'hui, c'est un truc important, c'est que en fait l'Étani, Jamal Migmouth, Flaskia Forbé, c'est qu'il y a des Kabyles qui disent un Kéni, je me dédouane de ce qui s'est passé. Il y a la honte du Kabyle. Donc, il y a l'autoflagellation. Et cette autoflagellation, est-ce que finalement, ce n'est pas une culture IRN de Kharaïna, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc, donc le Kabyle est obligé de se justifier. Donc, voilà, le système, peu importe les forces qui ont fait qu'aujourd'hui le Kabyle s'autoflagelle. Mais pour remédier à ça, quelles sont les solutions? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un travail de pédagogie profond à mettre en place? Et si on doit le mettre en place pour dire que voilà, il faut arrêter de dire de nous auto-stigmatiser, est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui des méthodes pédagogiques à mettre en place, que ce soit des Thumos, que ce soit des Français, et je sais que ça sera compliqué du fait qu'on a un système déjà rien que pour donner des dons, récolter des dons, il y a toute la machine du système qui a mis des bâtons dans les roues pour ne pas faire parvenir nos dons en médicaments. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a, d'après ton expérience, est-ce qu'on a vu des cas similaires dans on va dire, dans des systèmes autocratiques, on va dire autoritaires? Je ne sais pas si je suis clair là. Oui, j'ai capté ce que vous voulez dire. Donc, en grosso modo, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, en quelque sorte. Exactement. Donc, مراد قبل ضرب ايوا كليان سني غنشوف سكي كمال لامباغي تمثاتك نظام كان كمال لامباغي خدين très belle contribution à la propagande et la manipulation des foules. Il a fouillé beaucoup d'ouvrages. Les diffusé il y a 3 heures, les TQ5. Zmet Soualim, vous n'allez pas le regretter. Hein. Donc, Kamal, je suis pas prêt à dire. تنعرف سوا ذاك مراد. الساعه ثاني كاميرا ديالو لا ريشيس عندي باقي الحوايج مليح باسكو داريا تو سا هي لا مانيبيلاسيون دي فول دونك انك كامل انك كيسكي يا ليو دو فير زيك يتمثل نتسرو قالناس وثنا حقرنا سيدي فلا خاطر مانا وسعرف تساوي لم كردنا لا تلفزيون الجزائر يونيك الى الجورنال الى لا بروباغوند دو سيستيم
Le monde il est devenu un village. Chacun de nous il est journaliste. Chacun de nous peut faire des lives. Chacun de nous peut faire des photos. Chacun de nous peut faire écrire. C'est la mondialisation. Le monde il est devenu un village. L'information se transmet à la vitesse de la lumière. Et que je lance un appel à Lilith Kabib. C'est bien de réussir votre vie personnelle. Qui n'est chez la famille en vacances parce que je suis hyper occupé. Par rapport à donc, c'est bien de réussir sa vie, de démontrer sa réussite, c'est légitime pour sa famille, pour son village et tout ça. Mais si, par exemple, votre existence se résume à votre petite famille, vous ne valez que votre petite famille. Si vous êtes intellectuel, c'est un expert de كلش من بعد وثاني ضرر خير pour la communauté ذنكر الخير وجيني parce que أمكسنا Hillary Clinton il faut tout un monde pour élever un enfant. أسبوسكي وين يقفل أسبوسكي فاز أثاني l'étranger أثاني تموت لاباس به بس يجيمس أتفر فلاس أيتمس أتفر فلاس دامومس أتفر فلاس أذرومس يأتفر فلاس تدرتي تأتفر فلاس العرشيس يأتفر فلاس أدوارس يأتفر فلاس c'est tout le monde qui a participé à la construction de cette personne. Pourquoi cette personne dit terreur? Pourquoi c'est chacun de Kabylie, parce que la Kabylie elle est en danger sur le plan civilisationnel, sur le plan identitaire, sur le plan politique. Pourquoi les gens qui peuvent apporter un plus, je ne me mêle pas, il n'y a que ma vie. Ça, c'est de l'égoïsme. Je m'excuse pour le terme, peut-être c'est de l'égoïsme. Par exemple, Gandhi, la mère Teresa, ils ne sont pas devenus célèbres parce qu'ils sont riches. Nous voyons maintenant Jeff Bezos, le patron de Amazon, Elon Musk, le patron de SpaceX, ils sont milliardaires. Mais dès que il y a d'autres qui vont le remplacer, qui détiennent la richesse sur laquelle on parle. Mais les gens, qu'est-ce qui élève les gens vers le haut? C'est les actions pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la cité, pour l'intérêt de la société. Ça ne concerne que toi. Il n'a pas d'ampleur. Donc, quel est le degré d'importance, le degré de la réussite, le degré de grandeur d'une personne, c'est son degré d'être utile pour les autres. Donc, il est utile pour la Kabylie. On dit, je suis dans un parti politique. Qu'un médecin, il va s'impliquer dans son domaine. Un ingénieur, il va s'impliquer dans son domaine. Le poète, le politicien. Cessons ce retrait, cette abondance ou bien la fuite de terrain, mais aussi cessons cette jalousie. On essaie par exemple pour dire que 99 يبنى 99 يغدد قيوت هذا علينا فلسفه فينا نايو ميك خدمه كاينين يبغى ديفان يبغى ديف دايق il veut un poste, il veut plaire au pouvoir, il veut plaire à ça. Non, il faut que la société kabyle s'implique. Est-ce que c'est possible? Même si vous vivez aux États-Unis, l'immigration c'est la mort, c'est un mur en béton. Est-ce que خاص تعاشر الامريكان اتنفع تدرتي كي تعاشر فرنسا je suis plus présent que la Guinée. Il y a les moyens. Donc, s'il vous plaît, impliquons-nous. C'est comme ça, Medina, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment reconstruire la Kabylie? Après la catastrophe, il faut se poser des questions. Il faut revoir les plans. Comment protéger la Kabylie contre les incendies, contre la neige et contre le coulouche. S'il faut même, je ne sais pas, multiplier la création d'organisations. Donc, tout est question de manipulation. Le pouvoir à travers le temps, à travers le monde, il est fait de théorie, il est fait de propagande. L'islamisme, les islamistes, ils n'ont rien à part le pétrodollar, mais ils sont des experts dans la propagande. Donc la manipulation de masse, par exemple, la Bassima Danina, un discours, العباد تخفاش لي ما سنة سرونة تزفون الله أكبر باسكو يا لا بروباغوند يا لي تيوري دايور ا شاك فوا ما تقارن وإذا كنا يغرب ذهبنا دونك ذهبنا وكنا نذهب سي لي كونتر تيوري دونك يلفو كونستيتيو دي كونتر تيوري ونخدم اذا كنخدم لي فيديو كاين زمره شتيني زمره لابورت كال دونو زعما غادي يخدم طنطو زعما تخدم لي فيديو ديالنا بسبينا لي روسيت كابيل باغ اكزومبل سي اون بوس على كابيل
un journaliste qui dit c'est quoi la propagande, un sociologue, un psychologue. Donc, il a fait une rachis comme quoi il y a ce qu'on appelle les théories du complot, il y a ce qu'on appelle les contre-vérités, c'est quoi la justice, c'est quoi le pouvoir. Et on va expliquer le mal à Guinée. Il ne suffit pas de faire des constats, il faut faire des constats, mais il faut aller aussi vers les solutions. Parce que faire le constat sans les solutions, parce qu'il y a des frites, ou mail au Sénat, Rachid, n'a même pas de c'est très clair, Telmir. Tu es satisfait de la réponse de Mourad? C'est bon. Oui, oui, très bien, très bien. Ça Rachid, en attendant de trouver un commentaire. Voilà. L'autre manipulation. On n'a pas besoin de tergiverser, de zigzaguer. Je suis contre les islamistes. Rachid, c'est une organisation islamiste, mais elle n'est pas terroriste. Le MAC, parlons pas. Jusque-là, ces organisations, elles sont pacifiques, politiques. En bas, leur projet le projet de société, ce qu'ils proposent comme projet, là, c'est un autre débat. Mais on ne peut pas qualifier quelqu'un de terroriste tant qu'il n'y a pas un crime, tant qu'il n'y a pas un acte vérifié. Parce que ce qu'on a montré jusque-là, ce ne sont pas des actes politiques, c'est de la propagande. Donc, s'ils sont, s'il vous plaît, ce complotisme, c'est des gens du MAC, c'est des gens Guinée, même Guardan ou Tamnaraï. هتكمل يبغى انه اول كمل مولا شاغلي في كمال لاماري سوز كان كي هضرت غاسول ما تولي ليميسيون مي اني نظر لي دي ليميسيون تاع عدد السكير يسعى زرطه سوز كان كمال rappelle c'est quoi la propagande et c'est quoi la manipulation des foules باش كنسمي لو غادي تولين كمال Zola Rachid, Zouli Lyon Morad Louachli. Donc voilà, donc si j'ai à résumer l'essentiel d'Achid Neg, l'émission, surtout pour essayer un petit peu de décrypter la scène du crime et les dessous, on peut dire, je pourrais dire, des cartes et l'intérêt le simple observateur, le simple téléspectateur ne peut pas comprendre. Donc, c'est pour ça que justement, il fallait un peu fouiner pour analyser ce que le simple citoyen ne peut pas voir. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai essayé de voir la psychologie des foules, de voir comment l'individu dans une foule se comporte, et comment on peut manipuler cette foule-là qui est dans un contexte un peu particulier. Donc, c'est pour ça que justement, la propagande, au départ, on peut dire, je pourrais dire que c'est plus, elle était une technique plus utilisée dans un cadre militaire. Et après, il a évolué pour qu'il soit une méthode dans un cadre politique et j'ai cité l'exemple de la campagne électorale et de l'installation, par exemple, d'une commission de propagande pour changer les points de vue d'une société. Donc, on peut inverser, on peut dire, l'opinion dans une société. Donc, c'est pour ça, justement, il a justement les procédés de propagande, de manipulation des masses. Et si on va bien analyser les choses, il ne peut pas y avoir un groupe de meneurs ou même quelqu'un, le grand meneur qui chapeaute ce que nous avons vu, il n'y aura pas cette scène de crime. Donc, je pense que de Fir, ça dépasse ce que nous ont présenté comme bouc émissaire, mais pour moi, la véritable question, j'en pense pas. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une justice indépendante, qu'ils vont nous montrer les véritables instigateurs de ce crime, c'est-à-dire de cette propagande, parce que c'est flagrant comment
une victime, un citoyen, soit disons arrêté, il va être livré à une foule. C'est gravissime comme situation. C'est incroyable, c'est indescriptible. On ne peut pas l'accepter dans une société de citoyenneté. Donc, c'est pour ça que justement, m'a amené de poser la question, je pense, au Khaled Dachli, lorsqu'il a parlé comment faut-il faire, etc. La réponse, elle est dans la citoyenneté, dans la modernité. Si on ne réfléchit pas à instaurer un véritable État qui va permettre en place de mettre un système de gouvernance qui répondrait à un certain nombre de règles, on va continuer toujours à bricoler, on va continuer toujours dans la manipulation, on va continuer toujours à considérer les Algériens comme étant des sous-citoyens et comme étant des sujets qui sont, on peut dire, manipulables. Donc, c'est pour ça que justement, la solution aussi réside justement dans je pourrais dire, dans la conscientisation et l'immunisation de la société à travers la vulgarisation, je pourrais dire, d'un discours rationnel. Parce que le citoyen, il a besoin d'être armé. Il a besoin d'être orienté. Il a besoin qu'on lui présente justement les dessous des cartes, je pourrais dire les dessous des scènes du crime. Parce que le fait de considérer la foule comme criminelle, mais aussi certains parlaient de la foule innocente. Parce qu'il y a le grand manipulateur, le grand meneur, on peut dire, de ces scènes du crime, parce que l'individu, dans une foule, il perd son autonomie, il devient un autre être inférieur à ses capacités initiales. C'est-à-dire, si on prend n'importe quelle personne, n'importe quel niveau d'instruction, lorsqu'il est associé à une foule, malheureusement, il perd son autonomie, il devient quelqu'un d'autre, il devient quelqu'un de soumis à la règle et à la fusion organique, d'où justement, on peut dire, l'émergence d'une pulsion criminelle que n'importe qui peut tomber dans le piège. Et c'est pour ça justement que je pense qu'il fallait, je pourrais dire, contribuer à l'élévation du niveau du citoyen pour l'armer, l'immuniser, afin qu'il puisse décoder de lui-même à travers les grilles de lecture qu'on va lui donner, à travers les instruments qu'on va lui donner, pour que lui-même puisse, on peut dire, déchiffrer et décoder même je pourrais dire les instruments de manipulation. Donc, c'est pour ça, justement, la propagande, la manipulation des foules, réellement, au fond, parce que dès qu'il s'agit de communication, dès qu'il s'agit de politique, il s'agit de manipulation. Mais il y a des manipulations positives. Lorsque tu te retrouves en train d'écouter un homme politique sérieux, qui respecte l'éthique, qui a pour objet ou pour finalité de conscientiser, d'armer la société, d'armer le citoyen, je pourrais dire, des grilles de lecture, des instruments qui vont permettre aux simples citoyens de lire et de déchiffrer, je pourrais dire, les non-dits dans toutes circonstances d'un certain nombre d'événements. C'est là la solution. Si on n'essaie pas d'élever le niveau de la société, malheureusement, il y aurait toujours de la manipulation. Pour moi, il fallait parler de manipulation positive et de manipulation négative. Ça veut dire, moi, personnellement, j'accepterais d'être manipulé par quelqu'un qui a un savoir, qui a produit, je pourrais dire, des formes d'intelligence
qui vont me permettre à moi d'élever mon niveau et je vais accepter d'être manipulé par un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de producteurs d'idées qui vont me permettre aussi justement de contrecarrer toute forme de manipulation. Donc c'est pour ça justement, à mon avis, les médias sérieux doivent donner la parole à toute personne qui pourrait contribuer dans cette optique. À mon avis, tout est objet de manipulation, que ce soit positif ou négatif, parce que si on n'accepte pas aussi d'adhérer à des personnes qui sont, je pourrais dire, de productrices d'idées, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer. Parce qu'on est quelque part manipulable. Mais si on n'a pas les moyens intellectuels pour savoir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, on pourrait trouver des personnes, même s'ils ont un niveau d'instruction très élevé, dans un domaine bien particulier, mais malheureusement, il peut être manipulé par quelqu'un de niveau d'instruction moins que lui, très loin. Lorsqu'on voit certains intervenants, malheureusement, des youtubeurs, des gens qui font des interventions, malheureusement, qui ont peut-être des millions de vues, ils sont écoutés par des personnes d'un niveau d'instruction élevé. C'est malheureux que quelqu'un qui a un niveau d'instruction très inférieur puisse manipuler des personnes qui sont censées normalement produire et manipuler positivement la société. Et cela, vraiment, il y a lieu de dénoncer, à mon avis, ce genre de situation. Comment se fait-il qu'un intellectuel, quelqu'un qui a un discours objectif, rationnel, ne puisse pas avoir de l'audience? Et il a toujours, on peut dire, été écouté par un nombre moins important que celui qui véhicule un discours malheureusement populiste et malheureusement qui ne travaille pas l'intérêt de la société. كما تنمير فيك حتى سطات امورات تشخصيا خطان كرا لا يون انك مراد بون الا كان كومونتي انك رشيد s'il vous plaît mettez l'accent sur la reconstruction c'est-à-dire مشان بنو تموت القبائل معنا النظر في الصح ما نستثار بلي l'intitulé اللايف كي بوساكي la manipulation et comment l'éviter وكي دوكيد التيترات لا كونستركسيون هذه اللي نوطن لايف سياره غزات ماشى لازم حد نهضر في لاس كي مغاوله اسقسينا مراد انك يوان وكي زوال يداس انك لو سيستيم دو تجمع العنايه تفوت القبائل a très bien fonctionné et a même été un modèle ou un exemple pour les pays occidentaux dans les années 1800. Peut-on rétablir ce système en Kabylie maintenant? Est-ce que c'est réalité, Morad? كدينا ونحوايج اللي ما تيدنا راه خاطر لا 90% سي با بليس تما كل قبائل سانت تجمع سانت ان كوميتي سانت كلش دايور كثوره dans un simple groupe plus de 50 comités de village تحوساش على لي كونسونطراتور تو سا لو سيستيم تجمع لا البروبليم ماشي تجمع مش ما تدرت لا جمع البروبليم اثن الى كراكي دو مانيبيلاسيون نت زيكو سارا لي موان تسرو سارا لي موان ترمي سارا لي موان جافري دي وي نت لا ناتور اورور دو فيد دوكا دينا كاني كاميرات الصحافه وين دينا مازال سليد تخص ايوت الحاجه خاطر كاين صغرا زياده في الجورناليزم الجورناليزم خدمه زياده مي الشغل برينسيبال خدمه صغرا 14 سنه دون ان انستيتوت مي صغرا 14 سنه صغرنا هما خدمه واحد 5 لي ستاج دو بيرفكسيونمون انيسيو بيرفكسيونمون كلي الجي صحفت كون ابل لا بيداغوجي اش مقارنه لا بيداغوجي سقبايلي اتي سينوض امش أتمد تمسني يويض أينك صاشيني تمسني أتمد يويض خاطر لا يولي ساعات تمسني يمانيس مي أغفل السينارا أم كارس حفظ تمسنينيس أم كاديك تمسنيني لان قارويس أتيمود يونا نظام دوك داش تاقيني داش شو إكسر أنا شتاقيني
ذا شو حليت واقي سكون ابل لا بيداغوجي دونك العلم ام كراس تحفظ يويض نعم كاف كتم سنينك خاطر السنه دوار بعض فهمها ما زعما كيتفهمها نو خاطر سخاله اذا تلق لا بيداغوجي سي تا موان كاف كتم سنينك كتفكر ويض نكون الخبيط من هضر مدينه كامل الصح الطفل تاعي وسي ان انتيليكتوال وكلش يسعى خلى السكسي من كسعان سي ان سامبل موانا بوبوليست خلات يتبع دونك زقلين مد هضر كامل مد هضر نوير انا دهني وفيها كان طاقه مقرات نهضر ستروميت طاقه مقرات نهضر السلمغاوده طاقه مقرات نسلو فويد مام فاروميت اني قليل وقت تفهم ما سيني بيداغوجيك لا فول كونتر مانيبيلاسيون دو لا فول اذا قدنا في لونغاج اذا قدنا في اول يسهل اذا ما الا باغ اكزومبل القبايل فغان انا تروح تمر القبايل سور لو بلان بوليتيك سور لو بلان روبير ادرني مثلا الماس وما تهضر القبايل حسبنا كما تهضر داس يماك يستيك نغي عمتيك نغي وني رمزي تدار باش مدي كان انت مسكين دا مكسار كالكان دو ترونكيل يسينا تمثيل تروميت يسينا تمثيل طارق سي صا اذا قد تفهم اتولد اكن الغاشي امش انا نروح نغورك واذا ما تهضر ديال الغاشي اذا قال غاشي انت صوتو دونك الفاتر كول اذا قد عاودني ادياس اكي تبع يا انا ذي فرح يا انا ذي فهم دونك داكي فادينا بارابور مدنا السيستم تجمع مدنا لا مانيبيلاسيون Donc, il y a un exemple de manipulation, de contre-manipulation. D'ailleurs, il y a un documentaire, l'histoire de Saint-Quentin, qui existe d'ampleur nationale, ce qu'on appelle l'opération L'Oiseau Bleu. L'opération L'Oiseau Bleu, en octobre 1956. France va être manipulée, elle va intoxiquer Mjouhad, va être des groupes armés, elle est contre Mjouhad. يمشوا هذا احمد زايد تسمي روحها كريم بالقاسم دونك ناس شم دون لا كومبين فرنسا تبغى مانيبيلي يمشوا هذا ايزون كونتر مانيبيلي تلو دابور لوبيراسيون لوزو بلو سيتي ان فيراج يوزن دوا ثم قران التاريخ تمورت من الجزائر والناس تعرف حل مليح صوت يمشوا هذا لكن دا تسد دان لا بلويت عندي دي بجوا هذا يخسر مي ليسونسيال كو وسين خاصو اوغرانارا فقط c'est quoi la propagande, فقط c'est quoi la manipulation, ils ont fait ce qu'on appelle une contre-manipulation. Donc نكوني إوا كنا نربح لا بطاياكي إذا قلعبات أدر سنر والنار وذي غرانا در سنر والنار أسمش تحني مثلا ما تيكن لا فامي قلان ما يمكن يسير لا فامي رشيد يسعى لا فامي واقي يسعى لا فامي ليغويز ما كي نو برودوي ريان وتودي دارا اورو يتفرح على وديك ما يلو تحصل على مانيك تبدل الحاجه بور لا سوسيتي تبدل الحاجه يود يخصون يود السينارا يود الغراره دير محال اخي اسمح ولا ونا نسمح لا كونسيونسنا انواليه وانت درتيك بونيك لي اسلاميست ما باسكو لي اسلاميست ما تيدا حمد حمدن ثواني وكلا ثودن هذا ودن لا بيرسون هذا ودن انت هذا ودن يستفاميرتيس هذا ودن دريم الذروب هذا ودن تدر هذا ودن كل عامه دونك اش تلاقيني فوالا دونك اون ريزومي لا ناتور اورور دو فيد امكن مستعمر ترى ذوين نات يعمر الا كنا ندير من او النار دون سيت باتاي ميدياتيك خاطر سباسكي تمثل لا كابيلي اسكا ديرو فوين يظن خليت انا ما دخلت سريد انا تيغازن سي تدر اغروس ديال بوذ من سن